Dobar dan, dragi gledalci, evo nas u 8. izdanju emisije Laganini čuda čini. Danas za vas pripremamo stampi kup, sastojci koji su potrebni: šlag pjena, šlag krema od jagode i naravno stampi. I sve ćemo to fino ukrasiti sa štrudlama od višnje. Proces za šlag pjena. Svi znamo 150 ml hladnog mlijeka, kesica kreme i sve to lagano mutimo. Jako bitno je znati da mlijeko mora biti hladno, da se ne bi stvorile gudice. Šlag pjena je gotova. Nastavit ćemo sa šlag kremom jagode. Iste su mjere, 150 ml mlijeka i vrećica kreme od jagode. Jako bitno napomenuti, mi imamo velike mogućnosti kad pravimo ovako voćne kreme, uvijek imamo mogućnost da ih oplemenimo svježim ili smrznutim voćem. U ovom slučaju je krema od jagode, možemo dodati komadiće jagode da bi ona bila ukusnija. Krema je gotova. Ovdje imamo dressing kesicu. Tu su kaške. Krema je spremna. Uzet ćemo štrudlu od višanja i staviti je na dno. Ovako izlomiti da bi bolje legla. Staviti kremu. Staviti malo stampija. Opet ćemo staviti malo izmrvljene štrudle. Ponovo ide krema. Stavljamo štrudlu. Stavit ćemo malo stampija. Sve ćemo to fino ukrasiti. Staviti malo stampija na vrh i sa strana malo dodati kremu od jagoda i izmrviti malo štrudle po vrhu. I dobili smo naš stampi kup. Dragi gledalci, gledali ste 8. izdanje Laganini čuda čini. Pratite nas i dalje, vidimo se u narednoj emisiji.